isto da ti to ne nešto Hvala, tako. Daj mi reci nešto, tepaj mi malo. Meni tepaj, ja da i ti se čujem. Svi ljudi Tako. koji želi većan život, ovaki koji ja sa 71 godinom, koji mogu obavljati sve radnje što je Bog dao, sve radnje, nek piju vlaho, ali sa puno hrane. To je moj savjet svim ljekarima i medicinskim sestrama. Pa to sam rekao. Čekaj, a šta preporučuješ meni i sebi? Što mlađe žensko, to je moj savjet. Ali nažalost, sjede brade, ne mogu naći se mlado žensko. Dobro. Jedino ako ne nađe Emir Kusturica, pošto on umjetnik za te ove, i miđe, ja preporučujem nama svima Emira Kusturicu da nam odabere te naše, Hanke Paldov. Među nama. A Paldov još je